lewafat Nabi Nawaba Allah yang khadam kurban marasia Allah lewafat Nabi Nawaba Allah Allah yang khadam kurban marasia baca Ismail yang khadam kubah surah Mekah nayujang kita baca Ismail yang khadam kubah surah Mekah nayujang kita Allah Nabi Nuh wajak siun keruta di dalam Ka'bah lampu kaca Allah Nabi Nuh siun keruta di dalam Ka'bah lampu kaca limang bangwa nayung pelema berjaga surah berdengan makna limang bangwa nayung pelema berjaga surah matan makna Allah hampir benua kana basurat hana mesidra yang najud baca Allah pun benua kana basurat hana mesidra yang najud baca 80 tunka terasa nejak netamang legat nanggo samudra 80 tunka terasa nejak netamang legat nanggo cedaya Allah lewafat Nabi Nawaba Allah 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 yang khadam kubal marasia Allah lewafat Nabi Nawaba Allah yang khadam kubal marasia baca Ismail yang khadam kubal surah Mekah layu jamika baca Ismail yang khadam kubal surah Mekah layu jamika Allah benua Asia Aceh tempat nejak surat nejak baca Allah benua Asia Aceh tempat nejak surat nejak baca sidra pemuda rupa sudah tak nebaca surat nebungan makna sidra pemuda rupa sudah tak nebaca surat nebungan makna Allah Malikus Saleh yang baca surat Acehnya kuat pedang agama Allah Malikul Saleh yang baca surat Acehnya kuat pedang agama Na'alus sunnah ngan wal jamaah Seramo Mekah sinan pun punca Na'alus sunnah ngan wal jamaah Seramo Mekah sinan pun punca Allah Dewafat Nabi Nawaba Allah 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 yang khadam kubal marasia Allah Dewafat Nabi Nawaba Allah 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 yang khadam kubal marasia baca Ismail yang khadam kubal serama Mekah lewat jamita baca Ismail yang khadam kubal serama Mekah lewat jamita Allah
Chandra Putra Sayyidina Hasan dalam riwayat yang dah selamat Cik Sidra Putra Sayyidina Hasan dalam riwayat yang dah selamat Cik Sidra Putra Allah Zainal Abidin nama gelakab bagapnya Cik Sidra Putra Allah Zainal Abidin nama gelakab bagapnya Cik Sidra Putra Maulana Kabiran Cik cukup hebat anaknya Muhammad Jamadil Kubra Maulana Kabiran Cik cukup hebat anaknya Muhammad Jamadil Kubra Allah Dawafud Nabi Dawaba Allah 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 yang khadam Kubal Marasiyah Allah Dawafud Nabi Dawaba Allah yang khadam Kubal Marasiyah Baca Ismail yang khadam Kubal Surama Mekah Nuyu Jamita Baca Ismail yang khadam Kubal Surama Mekah Nuyu Jamita Allahumma li mustaqim Maulana Ishaq Alayidin Syahmuruhum Daya Allahumma li mustaqim Maulana Ishaq Alayidin Syahmuruhum Daya dan keturunan Tengku Mertua Siti Fatimah Ali Murtada dan keturunan Tengku Mertua Siti Fatimah Ali Murtada Tengku Jiditira dalam sejarah keturunan Khalifah Harun Abu Bakar Allah Tengku Jiditira dalam sejarah keturunan Khalifah Harun Abu Bakar Malik Ibrahim Malikus Saleh dan keturunan Sayyidina Umar Malik Ibrahim Malikus Saleh dan keturunan Sayyidina Umar Allah Wafud Nabi Nawaba Allah 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 yang khadam Kubal Marasiyah Allah Wafud Nabi Nawaba Allah 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 yang khadam Kubal Marasiyah Baca Ismail yang khadam Kubal Sirama Mekah Nuyu Jamita Baca Ismail yang khadam Kubal Sirama Mekah Nuyu Jamita Allah Sayyidina Osman dengan pegang keturunan gapnya Syiah Kuala Allah Sayyidina Osman dengan pegang keturunan gapnya Syiah Kuala ulama Aceh cukup keramat gekarang kitab jite badunya ulama Aceh cukup keramat gekarang kitab jite badunya Allah Abu Jabrin Bayu Mecuhu lepas gapnya yang karang Quran Alif Ba Allah Abu Jabrin Bayu Mecuhu lepas gapnya yang karang Quran Alif Ba dan kitab 8 karangan Fadlah untuk Badaya Santri Bagyasa dan kitab 8 karangan Fadlah untuk Aceh yang susun haba Allah Wafud Nabi Nawaba Allah 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 yang khadam Kubal Marasiyah Allah Wafud Nabi Nawaba Allah yang khadam Kubal Marasiyah Baca Ismail yang khadam Kubal Surama Mekah Nuyu Jamita Baca Ismail yang khadam Kubal Surama Mekah Nuyu Jamita Allah Tengku Ciem Badrin yang perisalah Benejak pegah karangan Jawa 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 Tengku Ciem Badrin yang perisalah Benejak pegah karangan Jawa Akhbarul Karim Sabah risalah yang pikul lebah ulama Tuha Akhbarul Karim Sabah risalah yang pikul lebah ulama Tuha Allah Zidani Madang Abu Awa
bunyak Dijarat lam iya gagihan basah cit awe gutah ketung kat deba Dijarat lam iya gagihan basah cit awe gutah ketung kat deba Allah Dewafut Nabi Dewa Allah Ya khadam kubali marasia Allah Dewafut Nabi Dewa Allah Ya khadam kubali marasia baca Ismail Ya khadam kubali selama mengkap Nuyur yang minta baca Ismail Ya khadam kubali selama mengkap Nuyur yang minta Allah Budano abesa bantan tua Tuntung di Mekah sinan pembela Allah Abu Dano abesa bantan tua tutang di Bekasi Nagu Pula Berjabat tangan salaman maaf Jenang selimut bisi dan punca Berjabat tangan salaman maaf Jenang selimut di sinan punca Allah abang kurung kali yang rawai kisah Mentang nak dayah jalan lambada Allah abang kurung kali yang rawai kisah mentena daya jalan lambada Abu Tanah Abe Piji Temuga Sanggup gesambut Bombak Belanda Abu Tanah Abe Piji Temuga Sanggup gesambut Bombak Belanda Allah Dewafut Nabi Dewa Allah Ya khadam Kubali marasia Allah Dewafut Nabi Dewa Allah Ya khadam Kubali marasia baca Ismail Ya khadam kubas selama buka Nuri wajah minta baca Ismail Ya khadam kubas selama buka Nuri wajah minta Allah hanya masa hilang sabonan kitab Dan Abu Wahab yang baca litra Allah hanya masa ilah sabonan kitab yang Abu Wahab yang puasa litra Abu Tanah Abe nama gelakap kampung lam syarak raja lam tuba Abu Tanah Abe nama gelakap kampung lam syarak raja lam tuba Allah gebau Turki ban putbah kitab gebaca surat kebohongan makna Allah Bagi bau Turki ban pun bawa kitab ku baca surat kebohongan mana Jitut han tutung jirahan basah karunia Allah maha kuasa Jitut han tutung jirahan basah karunia Allah maha kuasa Allah Dewafut Nabi Dewa Allah Ya khadam kembali marasia Allah Dewafut Nabi Dewa Allah Ya khadam kembali marasia baca Ismail Ya khadam kubas selama buka Dewira yang minta baca Ismail Ya khadam kubas selama buka Dewira yang minta Allah lijimu fakat timu cawara Jijuk balasan siun bendera Allah Timu pakat timu cawara dicoba dasar siun bendera Allah bintangan bulan lambang jilma bergata papa sama tak jaga bintangan bulan lambang jilma bergata papa sama tak jaga Allah ulama Aceh anak pepegang lebih-lebih lam ulama Tuhan Allah ulama Aceh anak pepegang lebih-lebih lam ulama Tuhan Allah hadapi gebut sabar bismillah karena Allah ahli kerja hadapi gebut sabar bismillah diberi Allah keramat duka Allah berabut Nabi Dewa Allah Allah Ya khadam kubali marasia Allah berabut Nabi Dewa Allah Ya khadam kubali marasia baca Ismail Yang khadam kubali selama buka Nuri wajah minta baca Ismail Yang khadam